In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Merhaba, welcome, benvenuti. Un cordiale saluto a un gruppo che viene dalla diocesi di Ragusa, and a warm welcome to all our English-speaking guests this morning. But a more cordial and very warm welcome to all the members of the Sovereign Military Order of Malta. I'm very, very pleased to see you on this solemn feast day and titular solemnity of this great church. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor de omnipotenti et vobis, fratres, via peccati inimis, covitazione, verbo et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo. Domine
Oremus. Deus qui beatum Ioannem Baptistam suscitasti, ut perfectam plebem Christo Domino prepararet, da populus tui spiritualium gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et pacis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħuni gżejjer, atuni widen popli imbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla imsinna, taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbieni u qalli, Izrael, inti il-qaddej tiegħek, bik jiena inkun imfaħħar. U jien qed għalxejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti, imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilni għaddej tiegħu biex għandu inreġġa lura il-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali, inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Mulej int tarbilni u tarafni, int taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bot ħsibijieti, int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Int sawwart il-ġewwieni tiegħi u fġuf ommi int insiċtni. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni, tal-aġeb huma l-emejjel tiegħek. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. U l-ruħi inti tafa tajjeb, ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseċ fil-qiegħan tal-art. Inrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. It-tieni lezzjoni, qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirietna qiegħed lil David bħala sultan tagħhom.
li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse, raġel skont qalbi, li jagħmel dak kollu li rrid jien. U min nislu li Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni ġer ixandar mamudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li jintkom taħsbu li jien. Dan ġej warajja. U jien anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti, uliet in-nisel ta' Abram, u intom li tibżgħu minn Alla, lilna ġiet mibgħuta il-bxara ta' din is-salvazzjoni. Din hi l-kelma tal-mulej. Ingresso Zaccaria templum Domini apparuit ei Gabriel angelus stanza dextris altaris incensi. Il-mulej ma'kom. Għalli mill-Evanġelju skont San Luqa. Elizabetta għal-illa żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmiem jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: Le, imma Ġwanni jkun jismu. Qalula: Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih u hu talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb. U kiteb hekk: Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar l-Alla. U l-ġirien tagħhom il-kol qabadhom il-biża' u bdew ixewdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-ludija. U kull min kien jismhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: Mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ fruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej.
ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. L-isem li jingħata lil din it-tarbija li titwielet illum huwa isem ġdid. L-isem Zakkarija li preferew il-qraba kien isem nobli. Is-sinifikat tiegħu huwa li Alla jiftakar. Zakar, ja. Fl-anatomija tagħna l-Maltin għandna iż-żokra li tfakkarna f'ommijietna u għandha l-istess serq ta' dan l-isem Alla jiftakar. Imma l-isem Joħanan huwa isem ġdid għaliex beda l-istaġun li Alla ma jiftakarx iżjed imma jinsa. Ma jiftakarx iżjed ħtijietna, jinsihom, u jekk jiftakar fil-ħniena tiegħu. Joħanan, mhux Alla jiftakar ħtijietna, imma Alla iħenna lina. U din hija paġna ġdida li tinkiteb illum bit-twelid ta' Joħanan, bit-twelid ta' Ġwanni. Illum li tinkiteb għalina il-paġna tal-ħniena. Il-Knisja stess lil-mulej f'kull Ewkaristija titolbu la tħarisx lejn dnubietna. La tiftakarx fid-dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Dik il-fidi li ġalna ngħidulek kemm il-darba Kyrie eleison, mulej ħniena. Kun int għalina Alla tal-ħniena. U l-isem ta' dan it-tifel li jrid iħejji it-triq għas-Salvatur huwa l-isem li jfakkarna li t-triq tas-Salvatur hija triq tal-ħniena. Joħanan hi triq għal Jexua, għal Ġesu, għaliex Alla ma jiftakarx iżjed fid-dnubiet tagħna, imma jiftakar fil-ħniena tiegħu. X'għad ikun dan it-tifel? Il-mistoqsija li tingħata fit-twelid tiegħu u fiċ-ċirkunċiżjoni tiegħu hija ironika fil-Vanġelu, għaliex il-Vanġelu stess huwa risposta għal minu dan it-tifel. Bħalma r-risposta nsibuha impitra mill-Kalabrese mal-ħitan ta' dan it-tempju. Jekk trid tkun taf minu dan it-tifel, ħares il-fuq u tara l-episodji ta' ħajtu, impinġija b'mod meravigliuż mill-preti. Minu dan it-tifel huwa għodda mażula fil-proġett tal-ħniena li għandu l-mulej għalina u għalhekk illum nifirħu. Vorrei spendere una mezza parola non solo di benvenuto, ma anche di condivisione ai nostri amici che vengono dalla Sicilia, dalla diocesi di Ragusa. Nel Vangelo che abbiamo proclamato in maltese, dicono che il maltese fosse l'arabo siciliano che è rimasto vivo qua. C'è questa domanda: chi è e chi sarà questo fanciullo che nasce oggi? E se volete capire chi è Giovanni Battista, che è anche il patrono della vostra parrocchia,
come mi dice il vostro parroco che concelebra con noi stamattina. Ecco, bisogna solamente guardare alla volta di questa concattedrale dipinta dal maestro Mattia Preti, che racconta un po' la vita di Giovanni Battista. Dicevo in maltese una piccola riflessione su quella frase che dicono i parenti di Elisabetta e di Zaccaria: non c'è nessun nome come questo nella vostra famiglia tradizionale. Con questo nome, Giovanni, Yohanan, si inizia una nuova pagina, la pagina della misericordia, perché Yohanan significa Dio è misericordioso. Volevano chiamarlo Zaccaria, che significa Dio ricorda, si ricorda bene. Ormai Dio ha deciso di dimenticare i nostri peccati, semmai di ricordarsi solo della sua misericordia. Oggi, con la nascita di Giovanni e la scelta di questo nome, inizia il progetto della misericordia di Dio. E per questo stiamo qui oggi, per celebrare la nascita del precursore. Una nascita che venera la nascita di quello che è il Figlio di Dio, che nasce fra 6 mesi, il 25. Non si celebra la nascita del precursore il 25 giugno per non essere troppo precisi e troppo vicini al Figlio di Dio. Bisogna nascere un po' prima, per non essere così perfetti. Ma il calcolo, si sa, nasce dal Natale. 6 mesi prima di Natale nasce il precursore, come 3 mesi ormai c'è l'annunziazione di Gesù. E quella parola dell'angelo: Elisabetta, tua parente, già il 6° mese per lei, che tutti dicevano che era sterile. La nascita di questo bambino dalla sterilità è il segno della mano di Dio, che è una mano di meraviglia e sempre di misericordia. Il Signore Dio può rendere la terra sterile in un giardino fecondo, iniziando a scrivere la pagina della misericordia. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen da lumine, Deum verum de Deo verum.
vi propter nos homines, et propter nostram salute, escemite celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, assus et sepultus est. Sedet ad dexteram Patris. In Spiritum Sanctum Dominum et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolica ecclesia et vivo exsurrectionem mortuorum Għal-ħazel il-Ġwann Battista u batu jħabbar il-bnedmin li s-saltna tal-Messija waslet. Imqanqlin bil-ferħ tat-twelid tiegħu, indawru ħsibijietna lejn il-mulej u nuruh ix-xewqat tagħna. Nitolbuk mulej, is-seddaq fil-ħidma tagħhom lill-Papa, lill-isqfijiet, is-saċerdoti, id-djakni u dawk li bħal San Ġwann Battista iwaslulna l-bxara tajba tas-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-ommijiet u l-missirijiet kollha biex jarfu d-dinjità kbira u għolja tagħhom fit-trobbija ta' wliedhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk il-koppji miż-żewġa li jixtiequ jkollhom tarbija biex tbirek ix-xewqa qaddisa u ġenwina tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li mhumiex juru responsabbiltà f'ħajjithom u qed jingħataw għal kull xorta ta' vizzji biex iddawlilhom moħħhom u tagħtihom l-grazzja tal-fejqan tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Iqaf mulej ma' dawk li bħal San Ġwann Battista u ma' profeti fi żmienna. Għatihom fidi, kuraġġ u perseveranza biex ikomplu l-ħidma diffiċli li afdajtilhom f'idejhom bi Kristu Sidna.
Oratre fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Tua Domine muneribus altaria accumulamus, illius nativitatem honore debito celebrantes, qui salvatorem mundi et cecinita futurum et ad esse monstravit, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In cuius precursore Beato Ioanne, tuam magnificentiam collaudamus, quem internatos mulierum honore precipio consecrasti, qui cum nascendo multa gaudia prestitisset, et nondum editus exultasset ad humane salutis adventum, ipse solus omnium prophetarum annium redemptioni sostendit. Sed et sanctificandis etiam aquae fluentis, ipsum baptismatis lavit auctorem, et meruit fuso sanguine supremum illi testimonium exhibere. Et ideo cum celorum virtutibus in terris te iugiter predicamus, maestati tue sine fine clamantes. Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesimus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, dedit,
discipulus suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi ed eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorazione. Mysterium Fidei. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignios abuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, hoc corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Ricordate, Domine, e che se tu et orba diffusa, poteam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Charles, et universo credo. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultis tui admitte. Omnium nostrum coesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus monit, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos, quesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e amque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas
in saecula saeculorum. Pax Domini ut semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati, fiat cena magni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
Oremus. Celestis agni convivior effecti, quesumus Domine, hoc ecclesia tua, sumens de Beati Ioannis Baptiste, generatione Letitiam, quem ille prenunciavit venturum, sue regenerationis coniascat auctore, qui vivit et regnat in un saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.